Yeah, awukhulume fast, khuluma fast. Okay nduna, okay kulungile. Salibonani mule Zimbabwe linjani? Yimi unqoba izithandlovu ophuma kosiphepha ejolotsho. Indle ngaka, wayakha imali ebusela. Cha nduna, Lezi impahla zabantu. Angiyakhanga imali obusela, ngempahla zabantu nduna. Impahla zabantu lezi. Cha nduna. Cha linjani? Kahle kahle indlu le state umele yidle igovernment ithatha indlu le. Ngeke umuntu omnyama belendle enhle kanje. Cha nduna. Kumele bayithathe straight. Akumelanga, cha ngiyakhanga imali obusela, ngangisebenza nduna. Wawusebenza phi? Ngangisebenza nduna eboard. Sebenza ukwenza neboard. Ngangisebenza eboard nduna. Nampa abantu bakho ba-answer. Answer abantu bakho. Hello bhuti. Akusibo sibafuna. Hayi cha ngabafowethu. Ya, watshela siyabafuna. Bhuti sembotshiwe. Khuluma fast. Sembotshiwe ngibotshela indaba leya uba liguma eboard. Yebo, so bathi kokona yebo bhuti. Yebo. Bathini? Bathi babuye. So ngizothanda ukubonga kakhulu bafowethu ukudlulisa ukubonga kakhulu kini lonke lakwazi ukungincedisa abantu muli eZimbabwe lonke. La ngizwa ngikhala ngihlaba umkhosi ngisithi ngifuna usizo la ibona ivideo la kwazi ukungisiza bafowethu sahamba saya babisela abantu laba sabalalisa lapha kwakuthiwe bafuneka khona ukuthi siyababhadalela sababhadala sahlawula emuzo oqala. Okay, tshela mina lahlawula kungakanani? Umuzo oqala nduna sahambisa inkomo ezi15 bathi bafuna lokhu zeni 10 news umuzo wesibili nduna bathi bafuna inkomo ezi40 kwakusemondo. Nampa bafoni ba-answer asabantu bakho doda. Yebo bhuti. Yebo mbotshiwe yebo bhuti. Bhuti maba. Bakhuluma khona la. Wazani nini bhuti sebembophile. Bantole endlini ngihleli. Yena into namba la ama-CAD amacala ami ngiyavuma bhuti angalanga amacala ami ngiyavuma ngoba imuli eZimbabwe yonke bangisiza isikhathi abantu bengilandelela so sahamba sahlawula umuzi ngomuzi bhuti inkomo zonke lezi yasazikhipha okay bhuti uba mnangaka wakwazi ukungincedisa ngoba wabona ivideo yami so ngibonga futhi nakuye kakhulu bhuti so angazi ukuthi kwesakalani lo baba solo yiba abantu abakwazi yiba abantu abangisizayo basahamba sisiyahlawula bhuti nguye wangelaphayo So singabathola labantu. Yebo singabathola sho kodwa uba mnangaka President. Nguye wawazi wangikhiphela inkomo ezi40 sure. Ngwangikhiphela inkomo ezi40 sengasela lutho emuzi nogcina eMondoro sahamba sahlawula. Nguye wangisiza kakhulu upresident wakithi. Laba abafoni babo. Nguye wangibhadalela abafoni babo ukuthi ngilapha. Abafoni babo. Bakhona lapha eGoromonzi. eGoromonzi? Yebo ntoni. Kuthiwa eGoromonzi kuthiwa kobani umuzi wakho? Hayi balezindlu. Yebo. Bayakhile njengawe so. Yebo bayakhile kodwa yebo bayakhile ntoni. Okay, ngcono sihambe ke sebalanda laba bantu sikhulumisane silibophe lilonke. Okay.